Vyake hima mwanchi muligeri ya vita seneki ya Ndizi TV na nabatebya nga abageni baito babere bagwikira na AC studio na ndeni gotorabe tugusanga na barabo amangi amangana lingete abasaye na bayiko nga kitorabe tugukinia orogongo rwa Nyamira igo mwanchi muligeri ya tugukwariga ni bene asentunde yiga ogendera gusanga nentwe asobwamo nyana bakwenda kurwa ekerengeri kiago wetera sena bayisimi ya 0792192834 so asense media mitandao asense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net kondu mwanchumulira metinga orogongo rwa Nyamira rwabeire rokwenekiwa gutigara maega asama tukamange kulinde ndobwata abasaba bali mukigima babere bagwesoke bene nabo igogotenena nabo igokurigia chinjira cyo kwegenderia nabo igokwenekia nga orogongo rulia ngokina roli kondu mwanchumulira ndaite mbarigania AC studio batumanyie na kibako kwa na ndi ngikeri bagokara karibu sana. Asante sana. Sibaka. Marita Group James, Mayaka. Mwana Mong'are. Saito Gusii, tutumasa constituency. Okay. Wadi ya Gusii, Kigero na Bios. Karibu sana. Software engineer. But naende on generate Nyamira initiative as a director change. Okay. Okay, kwa mwana ile. Karibu sana. Biamona sana Seribaga. Asa Marita Nkuru Engineer Lawrence Omariba Mong'are. Seito West Mogirango Nyamira County. Se ewadi kuna Pogichora. Abuno asaba gambi bakuru. Okay. Ona njendo mwana yo Zakari Mong'are. Na mama kuru Penina Kerubo. Aseja Uhuru Nyamira Youth Initiative. I'm the Chief Executive Officer. Was a CEO. Okay. Yeah, na turete vijana amo. Tuwaimokereri eschense amo wao. Okay. Biamona sana. Karibu sana studio engineer Lawrence na boygo engineer Mayaka. Mwensi ni engineer. Mwensi tutonyoroshe. Okay. Karibu sana studio ni ndetawe gusanga no mwanchi umulire. Tuchake na ya Lawrence. Ndoche ngayo kurwa se ward ya Bogichora na Mayaka kurwa se ward ya Gusii. Ngakimo umerenete. Okay, ritangan kabisa. Mayaka tuomerenete se kiombe ikuru kuna Jamhuri Kenya Youth Initiative. Abwe sinare kurwanire kiro kyobo chairman. Tukarwanire robo chairman konyora nturobera na Mayaka. Okay. Tukarwanire robo chairman. Asti twarenga bantu sita. Tware kurwanira. Esengenjo ye siasa ya rimaite gwa kabia. Nganyoro nabwire kiro gekyo. Kere nabwa onega bidi nchore a committee yane. Mtubate biro kuna appointive seats. Okay. Abono tware kurikia abantu bari bago chokoto konye skinse mawao. Ono twatagite project manager. Kama kote unungo munaro kurukuna James Mayaka. Ore very serious. Na ending retirimontu omerenete samandamana ari agenzi. Ari Nyamira. Okay. Ono kenache koiguno mumurone ere bwesokiri utakariba gerio. Ngarano muntu isaine. Nari rende twaje tukomotumbo. Tukaberamo. Kereka na bona ibintu gari Jamhuri byakongera sinini tugasukanere. Because mission ni ambition cheto ngarane chabwekana. Ebikwe gotana kera abantu babere bayiwananire. Ebagosukamo bakora maendeleo. Ona kitoka chake safari ya Uhuru Nyamira Youth Initiative. Yeah. Okay. Mr. Mwenga James, ekero engineer Lawrence agotetinga bona tikatuske gochi mwine ebya sambire tikatuiro beri gochi mutugaiga ngakikwerete kerengererikyo. Mong'are sana. Ona kile ya abantu abangai na ndo muntu mura konya ne binenge mwana mwa skili mutu mubwate mission lemo nabo mukonya na mukara samu mwarengere bina
mora akore ke bakonye kero nawe esa ya tu ale ngenga bya sambi na restaurant kayi amatunda amaya ngayalanga mwana we amatunda mangi namaya kogwagaiga tukamwa tochamo toigoro umwana ito oyole Nyamira initiative tomwalele akine alenta amatunda Nyamira tonero wasenera baki abona take it as a positive ataba tikango tumufamo tunero sento kwana ndenga abona toramo ndoje ngango genda toratanga yesanda lieteli bono uhuru urochenga abasaye obusibole mbole bobole tasi county ya Nyamira obonge obosiboro obungo chanaburukuno gokumekwa ogokumekwa example kiege ogokumekwa nkerina toteba abasaye ngorandi ngocha bari babange chi events nyinge host meeting wose batware emirobiri gete kere batware emirobiri over time baika ririyo murobiri uriyo bere nabono oyire bareta abantu ababanene abana siasa bachabuna bari bagochabune chi guests kera abana siasa abaikiro bacha babakuneka bono bana siasa babasaye bari imbanya koiguka bari koigwekana okume kokune namba takabire essence ya muyechikasi Nyamira boniga we have over 125,000 youths basomete bachiti university chi college babwatigasi abasa bonsi biboniga bakonya gwetana na chi county chingao kosisobo yangire bono Nyamira isego iko ndubwati industry nweneyemo ndubwati industry pi university teyo roche nwene kere batete korete university bakonya kuwakana chingundi bono abasaya abana babwate stress tokarana bono goikaba sai toikaransamo twebekamo toro kichinguru cheito tutware freedom iri tokorigi nabo turarete emirobirira tokonye wansera bono paka abana baitu bagochikoibura motu bono chinga kina chechi abasaya banyamira babekanamo batwara different direction ebintu biri konye togosomera chi school obongaini bori bonspi torochuko okoiguna Nyamira nera abantu bagutangana chi school bono obongaini bori ketoboretega asa magendero bantu mbayo abagaka barosire igo muteta abagaka baendeka barosire kemaina barosire James ekerenga kia uhuru Nyamira Youth Initiative ngerikege uhuru Nyamira Youth Initiative ekerenga emekiae yokorenda youth yechina projects chikonyoranga chiembawi youths chipointi tofauti through education masomo through sports masomo na abasaya bantemecheza sana through wakonyo mwana muiseke eze chikwende chichoba chena through ko lenta project buna chubolemo agriculture egere duties tuyoto achiramo egere na ndinyo konya nenga sabanyene ndonyali kwesile in terms of leadership ihoba bakata kone sobolemo sama somo as education na wesile itwabanyene egere tukona tuwakinile tuwakindamo mo usi akotabayo ensi nyuma chako kwana bamulika wa abamura nibya Nyamira yani abamura abamura twatamekuru Nyamira chitawani twatirenga ekolera abayibuli baito bakukulirana inki tutayiraniranga turabinga kwanza tumanyikwirana chitawani iki like want to watch them to the youth sam twesire through the project iki as youth and the youth on the points you con direct the bond ho tarache como te vinga amize te ngesa tinga kwa the mechi youth to chamo twesire youth no nenso mandela out abanga youth na abantu aho chinjimana igoto isikuba to gende korara mambia ita bana babo to bakamagenanga kaimwale ento tutagetenga bana victoria wabanene bamanyanga bayibuli baitomba atakonye kero kuunga uhuru freedom Nyamira the freedom Nyamira is almost for our economy kwa kesabu stam jine 24 hours
Nyamira ere 12 hours lakini mbele se 2 hours senga kulia bakuru ka sasta baongeza sana ngembele yatu hata website ndio kile kintu Nyamira ere sana so tuso jama suits tukole chipo jaitu hata yabamo abona tuesire ari tuachira tano. Okay. Lawrence nimetenga kwara beriko gutara chinsemo maybe ngikeli ukoligererie county ya Nyamira tikalite Mayaka na ndai buno musaingi keli orabe ko guchenje. Okay. Litangani kabisa county ya Nyamira ne county bwate resources chinyinge sana. Tuchakire mbura tuchakira mangana yopo top. County ne county bwate brains. Abantu bagutangana kenyingi manga ibakuru Nyamira. Abantu bago perform nwena serikali asibakuru Nyamira babo Maraga Justice Maraga babo Matiago aba dance nomari abantu aba Nyamira baruwete oni sheshidere nesitokuru kana implementation obongaini buri bakwirasiko nkambo iyo asenge njoki ebakorigerika banyorana uburirimbo rw'ichiro abantu mbare barigirite gutumia Nyamira bobe for instance twabeka abagambi twabeka gusomonto guseni gabana ekere ikiro yarengereri kuiba kibese yarengereri kunya kugure megondo yarengereri kunya kubeke kibese cye abana baye eba pi ne county nero yabantu bonse ine reshite tubwate Nyamira no bugambi tubwate bugambi bweke maine tubwate bugambi bwe vision na kieko karabono tubona youths tubwente ho chamo toikaranze twirwanerere matege ntongereke mo ntetengo inyuri kere twarakora igento kuna scramble and partition of Africa yeah chite down paka Kenya. We had the scrambling and partitioning of tribes in Kenya. Tukatwara abasigisi bakaenda guchya abagere bakenda guchya abakamba bakenda guchya abagusii gendo bakoreteke bepi mberwanireti uri muntu akoretiki ntonyoreti ogoche gwikaranse gokumina sokuru yane kere abandi bariko I'm serious. Njuma etebono most of my time I've spent it Eldoret. Na amenyere Eldoret sana. Eso gusangyo mugako yomo abwate chieka 20. Kwama wikase no kwanyo no mubwateka ye murende muri 10. Wakumina sokoro yeito. Endo gusangi sokoro yeita abwata bangina go sensaba. Abangina saba nakaeka kama gasina kamukunyo kurwanira chiseki chinyinge. Boniga intubona youths tutaikaranseti torwani abagambi abata maite kogamba tuchake koro kichinguru cheito boniga tuchake kore to bugambi butakire boniga abana baito paka bache go twakamagena akieka na chinza na chechi kere Yesu ridio maite abiburi baye bakomurigi abatena mu maite na nonde takere ko bese nyumba ya tata chake okorigasia Mweni ntubona youths. Chinsa na chichi to wente ko tebana bono chikire chinga kichiri to wente ko ira na Nyamira. Na nchana kyogo sangi most na tigre ko bele dore bono Nyamira ande serious. Tuchake ko banga Nyamira yeito. Erinda abana baito bagocha banyore industry nero banyore chipara nchirenga naniri banyore chiskuru nchiro banyore university ni ari town. Tari chi police station chichire class seta chi police station na chichire Nyamira asifuna na majambazi chichire Nyamira na se PCR ekento wento commento ne chi school tari chi police station tari chi prison woni yebi chichire Nyamira ebi bago mbio Nyamira adiri Mayaka na Boniga moise kombeke gavana Nyamira tindate anangu bolindo bogavana moise kombeka egentege tanga no gutakora police station chiri Jonesby mbeke university gari tari police station mogo ichuri Nyamira n'abantu bataita asibakobeke biasara okay semo yago omwenga ekero kuligereria mwabatamanda mono mwabeta mwogo esokya bene kekende kero mukuliye koro chinga kichiri chia Gen sigwikira bona igamba unchire ntarara beri ka gokorekana bikona
ngendi bya konje bibwale ngo ngangwa roche TMC cha Nyamira jiho cham ko bicho mugaba lakini zingenje bakaraste wade bana baitu bakwandi matira zikurira izinga no TMC cha Nyamira cyacaka rurange byana we bibo cyacaka oba ndoje bakwirira manende kero baranga evidana byakwandi gavana tera akora ki bakamwa ko moimbiti bali batatu bane bantu weletinse lakini leza kwara ube chinkakine chingechiro yendungi yugia wala kane Nyamira tora atebe no ne change mugafana ngi weta ate wanga tukia ate konegara tukite korusiku ngetunge mara mokale okonya anga Nyamira bali ne temayaka wani etu yendo tu atagete at least amanga watingsi yalengenga tonyole amalioga sinyaitali tonyole abalimba ICD tonyole chipala tonyole nani tichiro kuna kebige chire market ni legal le kusikisa security right etaun Nyamira etaun yenyen Nyamira ose security right ndangani okora ne pedoste security range na bochiro bugado bochagiriza mate no de shivuli nyuma ya packet stage ege suntenti ine etaun yedu kote yenyen yani kwa kesta ajiri ne basi yenyen pero kwanda kebige etaun ebwatana ne cho ya kanje maji tayo tayanchiyo nyagitali kero gotara nyagitali yanga kesima nawo chipara do chira akobole ebintu kune bike bikobeko ebigozi nyomo kava yani ba monto tari kana sincera lakini kero kuri nendeze audit report kuma nyomo kava na kakajite market gete miriri eresu ambuime nga market kakachwe kaera lakini yasinyo gotumeka ezengenjereze swambu what type of the things ngeke simangere gali gya metu gali sicha ngeke simeke kale musave ya 5 million ngeke simeke kale 10 million lakini nga majangere otoka ngeke no musave ya kwa kani so those are the things usukuri yo nyango bwa Nyamira eboraire tumaite nga advisors baraba be ose no mugabo de kolengere como twelengere ingaki byo byana bya Nyamira na somete gana akiri ne yonsupi dokurangiro de account to konto wakire osonya bagaka barosi mbali ngibosike kanto maito muguzika le kaka tebirenga no chiri mulike amaminyoko ngaba to ateri yebite na kero leo rasida iro muntu wade chingo ira kutoka paketi kya namba wa akaka baitonye barosi bagosuka kando batigere vijana bagwate chingo wanga ata banga kurujya mumura ndowe wate bara boni ye vijana igwate chingo batigere vijana barore osempa Nyamira moto ya rutati okunyanga Nyamira akoleki yagendere asama tukamange engineer Lawrence na botogo sope ndo na basai to kwane nganto baniti go change lakini timeti ko sebono iganga kimwe bangete chikura cha basai nchisa ni county ya Nyamira kolete change osemero beliki mu bwate ubuna ino unyi yokwenekia nga nkuromoro bose no metero ne bukungo tebere ngabantu bane babusira asinginchi yo gutamanya nabo tsaitokorora abangi na beso kirigali abaka beso kirigali bakumachiyo bora ikora sika Nyamira lakini gwikira matuko makeigo the last minute kwanyaranga ebintu bya change inubu nabare ikora sekyombe kigakya unyi ngakimuhero bereti ya se ground gali okay litangani kabisa tiangwire ni se mission yito eyuere koreta ebijana byose pyamo kere twabiretriamo toba echinguru esengi in terms yoko educate obuya wabarubu wesoki na baruwa bane babiredi kutwara chinguru echo ntaitengo iranie se omubani orukuru kusakaba kuru Gusiga kagerete na sobe yarenga Nyamira lakini yamenyete Kisii mono omubani oyo monto roko tigendeka ko principal yito former principal ya Kaspa Maina kerna somete Kisii school aregote bana amandegere na ame Gusii ono kerengurige samangana ya mandegere abagaka aboni gabare se birogo ngo baroko boba diga barovno boba esengenju yake obobo bogo charimo bakorega sibwarosa yani once kwarusiyo obobo korosa lakini amandegere kramire amandege na babantu e community ngime yakoraki ekuragira
ona bagaka barobwesta iri bakore gasi endagere yabo ne yo monto yobo ine reshida tubwate boniga lakini kira mandegera asokire ayo arentu genzi into amandegere engaki yekira amandegera kwamo na kiyoko manyana amandegera amire kera kwa revolutionary ya genzi ihongwe tambulisha turi na twakoreki tuamire ono chinga kekere mwa revolution buni ya genzi kwa makurigiri yo babanki bakora chindu bagwakana gwarra moisonde nkikia bagari assembly ya Nyamira omugako monena gwa kwestap omwana oyo maite no aligirereti amandegera ina aligire ono kere bakorige bakora kinobo babwarosire na kitoko tebiri bijana bitu naki Nyamira ne mokerere aseki esenge njo ntubene bijana ntubuna amandegera twakoreke tuamire intubuna uhuru Nyamira Youth Initiative tokende tukunchokana na kirasi tokoti ebijana na nchwamo tokonya ne birengereri tikatutikonya gweta chingegu tosero che twa kontimbu torus chingonyo ebijana mbire nende ntete ko konya gosomi gaboniga ebijana mbire banjite gutumeka bube nabono gusangi kerensa no kunya kurangeria abeshimiwa bache gutukwanira kerensa no kunya kurangeria abeshimiwa bache gutukwanira aseki inanje no mo engineer oyo ne software engineer na ni maite no somere tikintu gitekenen aine you are a media personnel inki geko gira turangerio mugako mwana siasa ache gutukwanira no muntu somete 1950 chi problem to kwate boniga they are modern problems which require youthful solutions chi solution ye chintu twasomire tato minto boniga tamaite mangana ICT into bune bijana tomaita mangana ICT nkikiragire tunya kurangiria abagaka ase bintu bitu tikatweso kiboniga twe chinguru tobe ready una King David riaso getakatena bono na beri ready gukora mwaga Goliath boniga Nyamira ite economy eremega ebijana bitu bya beri ready na kitokonya gusuguma tikatusugume na ndi gwikatokonya nindu 20p gwikatokonya nindu 20p ese yeni nyirwani njibi katingonyara gwikatwirwa nindu 20p le bijana biri bire kali byanche na chinga kichekire bono togosoka buna into genzi buna into millennium tokonya ne birengereri okay ndo chenga mwa mugo chake akorwe serikali nene tukaba tukwaye kuro na ligirire na ndeko kira bali chikaunti je msemwa chakire ndeko chikaunti mata maite as a software engineer ingo believe in what you call so lonanga soma university about making software to about the types of models you to make as a whole or software from scratch to end nero ko ile pashu kwa chakiraga iga attend wa fix waterfall model it is the best according recommendation to hizo kili ko county ya Nyamira county ya Kisumu clinic county ya Mombasa clinic just at the end of the day just be to kuna watu wa clinic kira because to switch kira sito kili Nyamira to amanga Nyamira to anyisibi Kisumu nere kwibero Kisii ga baiberi twende pometi baiberi nandi baiberi turutata kunyanga twakolire tutu twasibiri kenyengema tutayona twachange omaite the same thing Lawrence atebire about modern solutions maite twasomire chi school about antas and gathering yalengo rectors abaga kole baye tokacha musapian bagacha agrarian revolution after agrarian revolution on getting information technology everything is about information zoomers yes now we are the zoomers there is no way to go and about una abantu pass on agrarian revolution back in the leaders because they don't know what the problems we are facing right now here we need modern solutions and that's why we've come at kuna nkakali Nyamira kwa tunaliele sana engakilile na lengo mwana sana it was back to 7 katika inalisege chile naliyo nalisagera tele tupamba 70 ngagete my time to 6 chibande chale 20
wendi boko mutoro by 27 after tsegi chikaenda 70 kaya tera pamba 7 esengi njo yaki esege yale ngelift fale sana ompako kafunguse ndaga yaka chile nairo igenda ngireko endakira aba county chikuraga Kenya oise kuri yebuya Kisii na Nyamira nekero nango soma I did geography high school how do towns develop to what agricultural towns to what chiko water industry ya kunatika to what administration in Nairobi Nyamira an agricultural town because endagera yonse pi no yekuru Nyamira unabona yabo ibuli bayitongora aba challenge manje squeeze na osanga abante bakupuki bakoma gombo nga itoke ndira aba lakini libuki ngo gombo ete ngocha kugura miata je Nairobi menyete uzimorana itoke ikero 300 umuntu alibuki na 300 tomanya kono nikero kuri yoneli apita kama 10 go to 15 they talk about 1500 turacha mu Nyamira as youths yere uri Nyamira that's one of our agendas to tebenga gati to nyemeke na we it's an enterprise to mwenga avocado yo jawo 5 bobwe mukuru Nyamira yachi kono 50 Nairobi ponti aba ibuli baitonga tikanga kono cha avocado echi to hango to chone ebijana to jamu cha avocado twachi kono kuna KPDA to manya kono twachi ono ku Nairobi ebijana mpirenga to ali Nyamira through that kolike ebijana ebi ntweke as ourselves tutakuwa tumejigrow through that tuoro kile vijana nga into abanyene we are capable of changing Nyamira abu kile ojo twende ngoranga tuwalentre system ya kutokonya korani Nyamira na nde tuweire Nyamira ya bire town yenene etike korara bonera ile bonera iko yani ngoge tusana ngena Nairobi na ikaboni ngasa sa 10 Gusii ngatinyo litigari kongira nganchinji manya bote yani nga garite yebona njiro na kunyole gari bone bisumsa 11 muzela ni ho na kunyole gari okwira utinaro okwire keroka lakini garite yora ali ne sa 12 ekoire Nyamira town ngabantu mbaraboka Nyamira ubanda bante bare baraka sambi that's it's so much yani ukuminga bwampa itomba ikorigere onyori Nyamira no buraro bro Nyamira town net serious by the way Nyamira town no buraro bro no amo te manenga Chiplots MCS bare broadinga pamede Kisii pama kubo Kisii pama yakwende county Nyamira it's very wrong ata kira menyeki yani nga I know mugambi ochite komenya isiko it's very wrong abagambe tekira menyenga bachako chenye Nyamira town yenyenera change tora change economy eri unalala zata banga how do we develop Nyamira town toru si administrative nyinge kero kuri Nyamira zaidi ya mata police gali chiprison chiri nyinge tata kwa Nyamira no watu bakai kimi no chikaira nide egas lakini all in all youths ba Nyamira pia twamwe to chamo to change Nyamira manya Nyamira koba number yangi na 47 out of 47 lakini nyambali na ile koba number 1 na kiola tiko set record ya keminja na Roma ete to bati nya Kongo to bati Chilonga to the most performing schools ngonga to kwa na the brightest students lakini tomo ya na gaira Warara. Eso buga. Stress. Okay. Ntoro chenga keli ya maandamano Lawrence mwalinga abasaya bange mbarotwa rolire baonchirire basoira sense mu serikali. Njora bikokwanya. Nakikinari kuruka ogukune kwa. Maite litangani kabisa. Ntobwate kirute tukokonya abantu. Baro batakonyeke. Na ine baro bagokonyeka. Itangani kabisa chimission cha bari bare gukora mandamanari ngagirete ne charenge chimission ibere asa abantu babere baro bari barenge kurwanirira obosi buri bwa Nyamira abande baro bari kurwanirira beoroki nanga kora bari kende erinde banyo na baro which position egentongo chanate omwenga na they are trying to play old politics old politics nerina oche kwemanyekani kere kwemanyekaniri otware chinguru abana siasa bali bande bali basoirie ebitengo bakonotice kere bakonotice bache bagopiki bakwechigasi ebina bingagirete gento ngagirete abantu gite bare gotema lakini bebire naboniga
we are in a new political era. A new political era, in other words, all the voters they have brains. N'abantu bachete school. N'abantu bachete campus politics, high school politics. N'abantu bari very sharp. Abatari bantu go chiko mia na bono babeke box na bakwe chikuru. No. And for your information, we are 38 million. As at now, a statistic area corridor. 38 million abunjanzi. Don't be surprised in 2027 when you have 38 million bagos wagwaka chukura. Ponsipi. Ekina king to regret one moto. I cannot speak about Bariba Mwirego Joinie Asobo body. Keroko konya engi. Kwanya kwenye seriga. Kwanya kwenye seriga. Nere kuangerera. Osinekeme ekemene. Nere kuangerera. Nkyo kokora. Okonye ita. Wasebona. Ona baba kunyo kwerwanirira seche ababansiasa ababanene. Bakunyo kubwane ndagera nero. Ebaligire tukuku. Kozi abansiasa abungocha kubakune kabale babaite. Wararinde tari bove kwanza kiningo aroje yibiche yasogete. Yo mugabana. Gikiabete. Erietari yabiri yasarigete. Okuna kugukwa. Na kunguru kugukwa kerengi ya ekonyo kurwaniraga. Igobono ntubona genzi. Tikatobe buna chinjoke. Intu tobwendo gutwara chinguru. Tari barubu. Regati kashawa juzi kwa rakate bano monto moete gasi bantoki abana inchi tari ba MP. Igo meaning chingurunga ichira. Na sabana siasa ko sina sentu. Na sentu. Igo tateneti n'abantu. Utateneti n'abantu bari barabange. Toko konyeka. Na kiyako kero nwene sebuku ndete kubira verify sebuku sengenjo ebuku ne isimusemo ukweli. Esebinte bingi. Kere story ya David na tatu mwa Jonathan. Imfarao rikuruku senekwa. Saul. King Saul na David origidi story yabo. Jonathan as a son of King Saul. Kere gitari akarigire David akarigita tuma. Akarigire David akarigita tuma. Akarana David neki jana ye. Lakini yoboronge ngaibure. Na se David akaamua kukonya David. David karakonyo na Jonathan akamoteina ninjengo nyone familia yao yonse. Bakakonyeka. Bali ko berese side ya Saul na bawumiete. Wono njitinda itikonya ko batia mangana mange. Onye inu mwamwire na omokonya ko konya na abana siasa batuririga. Inugenderera. Lakini intutore focused. Tutenji Nyamira yito. Yes, tikatutebene vijana na batakatore. Ndaitimba ine. Abatakatori kosikere ngwerenga no mugava nabwate chimilioni 60 ibire. Yosineke mane for instance ogosanga chimilioni chibire kosibes chiringa ikigo chi. Chibes chiringa ikigo chi. Ose chiko ibo. Abana siasa bari tindate amugava naki. Abana siasa bari bakoiba chibesechi. Aye kwamwire ko bena barumu. Intutora abatakese ngenjo besechi ntobwati. Ntobwati astoko ibakuru. Lakini chinguru njire tobwate. Echibako cha kuchirora very soon. Tuachakire. Ana kingonya fati abantu ni Nyamira ngwiranire. Nyamira ngwiranire sengenje bijana bimukire. Around here, don't be surprised konyore vijana more than 80% of the aspirants. Bako chiko vijana. Once robo governor, tochobo senator, tochobo MP, tochobo MCA. Abantu abonse pine vijana toko beko hirinde toro kitonchoriri. Tore teke ndikuna modern solutions. Lakini aseboniga. Ebyombe bune bya uhuru Nyamira Youth Initiative. Abo no chinguru cheto chire. Tikato chakero. Twebe kamo. Ngocha nati yo igore project yebitunguo. Kerena chete 2 weeks ago no naringi Nyamira. Ngana ikangate abo maiti tingo swa kaposaigo. Uikanso nene ati market ingore bitunguo. Ngende nkwirira mama na bara no mwana no koreki oikira manye guchukugure bitunguo yona matane 50 na ririkare na gachire na tu bitunguo mu abandi bosa kanyone bitunguo bya bere gold
oniga mina alitoko boru gakwota ko mugondo ekiameke twaro sirigo se initiative etubwate chi ward 20 Nyamira bwate chi ward 20 ne chi constituency kere constituency to chikonyole vijana bitano bitwe chi kwota kere kijana kwe etwe kwota chimbego na butokonyora tocho tobeke chimbego ga chibitungu tosimeke ebitungu biko ire mitinyirenga etato yoka kere ire mitinyi tato ebitungu ebi na nditiri ko bagote yene project na bokwendo teme maite kintu ne bijana ndiri ko bagoshya no muntu ngo iba tikaibi na inda konyeke boni bitungu ebi kere gwasimeke twagosimeke ire kwota togocha torime tosimeke kwota tona chenu suri biamira after 3 months ayo ire nusu esengenjo kwa mugondo na indu twende nenusu 5 times in one word turusie chikwota isano toche word yende turusie chikwota isano times 20 5 times 20 ni 100 quarters 100 quarters estimate nechi around it's about 100 divided by 4 120 acres 20 acres abono waka times 50,000 because yeka yamo in 3 months yebitungu kwa 50,000 that's 1 million in 3 months ero sitna kentuki ne vijana mwana siasa taracho ntora seru na mia aina madaro by the nje toko ngamia ina choko ngamia emiake yons pinaso miro choko ngamia maita ina madaro ochoko ngeri bwe miake yons pinaso miro ina madaro ene million twaro siribu ne vijana in 3 months in 1 year 3 months iri ngatobwate inye 1 million times 4 echin 4 million chibese chinga iwachiroje igoma ite to employ ire vijana kada kwarori ebitungo bitwa kutigire kwota nayoni nayeko ekonye ine bitungo twakwanira oyo nakwanira igore cabbage abandi naboko neguro yoboke nabono ntorengeti nekitokobeke metana kirase na ine metana ye esengenjuntu nabataka etogocha seino tutaita tomino naki toyometebere oyo nerato emetebere nari tatuma bagwate pawaso era achene pawaso oyo ndaru ebichumari oyo ndaruki tobeke metana kirase tushake wa vesto boke tutwaro boke bwa Nyamira Uhuru Nyamira Youth Initiative hani timete ko semoroje esengenjo chibesirire serikali nechimbe abasiasa barigocha ko twachibesiri weka kwanza baratutumia bobe ekina kintu bakakora lakini ntatengo tina boni gakereto ko cyagoswa obisi bari bataite ko swabu ne bijana ebintu paka bichenji amangana paka be straight ngochene nate omwege igoriye gento geto ko WMDA Ariel Doret tubate building kuna KVDA Kerio Valley Development Authority ikaranste wasinigishwa riese town enere building yentangani yagerete wasinigishwe kakina ari Nyamira ndubwati plaza nweneye tuise gutwara gento ko esengenjo Nyamira ikaranste West Mugirango omo MP West Mugirango aise gutenena ROC building yekurukuna West Mugirango Development Authority e building ebwate emechovis cha CDF ebwate town hall ebwate eme studio ebwate stokara mangana creativity ebwate sa mangana ye obosemi ebinte binge ebwate pa KCT hub omuntu agocha wakanemia osokane chiri bubere marogo timeti go sabantu mama itena ICT hub can give you 2,000 per day through freelancing tubate ndo kuna freelancing agoso awakora chigas online wasokane chibese lakini bono mbari korora onye mbago to industry Nyamira onye mbago to akendigiosi ingitu tatwara nene building ya WMDA eso wasaiga wakanemi wasokane chibese ebine bintu torengereti omutubu nabi ebijana neriri bakatutaranyora lakini asebono ngo sabe ebijana byonse bitobeka namo tuchake ne bitungu tochoboke togendre paka estogo cha guikera torosi WMDA yeto wasebono Mr. James
ando tenga Lawrence obirika gukwanira anene chi project chiri mu bwate kirikende asaba saba igabona igababere bawo join unyi kirikende mwabere mu kuvaerere ebirenga mu bwate because ngonyorole no nyene kero kertukuriye no chinga kichiri abasai bagenzi bari bwesoke bakwende ground nto bitatu karanga na abayibuli baito babiri bagucenje ibirenga kirikende mwabere mu gukwanira abamenye be county ya Nyamira ku bwate kana nebirenga mu bwate Igoye before ndara ya niswali yali. Okay. Ala mimente yebeke ya ndo ya ndo ya kwana. Je ninga jido soma bitabu sana. Igitabu ngirunga the Samaritan. Okay. Yego koruna form 4 one ya. Kibwate where we get two students, Montana and Fita na madam yunga missing call. Ya no tubate Alfita akosamanga she went to her future. Yani akienda mambi yae. Nanje bono ngote mande korigereri mambi yae to ya Nyamira. Na bat instance ibere tangani akara mambi country yae municipality yae. The municipality esari gete ere abantu babatigazi enjara yoka. Ye kabentangani. Ya kabera kamanya kora place where that people can live more than 300 years. People are living good life. People are gaining health living. Akama kuburi ngatuwa kora yaba ego. Now keronkuri ile future ya Nyamira. Ese vijana vya uni. Is a future elenkia. Na achire Gusii gata tongo squeezing go jande Gusii. Kuna laza tabango menyire washingisho. Eldoret City. That was Eldoret City. It's now a city. It's now a city. Katika bakwenda Chinyangese city. Tindanja manganayo. Na kimoko ndi Chinyangese town. Bache bache. Chinyange town gatisi some mistake. Okay. Richo na ndo muntu kabisa. Ebi asara bigasiye kwa matukata Azenye nje Chinyange. Amakosa inarare Kenya. Chinyange irasi Chinyange chibwente kondo. Alafu katika tie town iri CBD. Ekoro kuna Central Business Unit District. Tutabwati Nyamira by the way. So na achire Gusii ihomenyete muranga by the way. Kiaro constituency. Ranking is the first or is the best performing constituency where the Nyoro comes from. Keronko ina lali ngole omete ngole bjeti wode basani nganya mirango. Singe njugali. Right tijiro 24/7 kirami paka kirase abana fuzi wakane fi 1000 per term public school. Lanje bakwe ofuri. Kiraba ibuli bakwenda kuyibora ngwa 6000 bakonya itali ga 6000 ocho chakero wimo sikiri bole bono ngokombe wimo bole kiaru ngole Nyamira but na bere ingoti Nyamira ingote yi abayiboli baito ingosha sometimes na likegari kebirigo somosani onesami farao na babo danistan kerongo ba ingosha na barabo ngo batebe the civil because ngo batebe inde buna roza teba agriculture is the most paying. Agriculture na kere yendo by the way. Agriculture na kere yendo because mudras marage. Usaiwe wala kama yoja. Kawaida. Ana kwa boli ngaki tora a problem ya Nyamira is that might get almost about subsistence farming and commercial farming. Bona into for yani abai boli baito. Ne vijana bitu Nyamira ngi tuitsa negete timaide singi taiwa kana rent. Isinge toleseito eto isanegete because we are satisfied in akanyora ngo muri buri abwato bole mu manya kubeko bole mu buri kibando it's within 1 month okolire kolia ogasi otomere jina irobe jinda oja okole ojakere wakera abana bahizi mingana bele miata tona tanga turajarinda agriculture twaka yote bitungo ati kujana mwaidi ya itiri carpet sana ingora shana nangu kubataka kumandura tena carpet chubulimo ekayemo ekoru between 45,000 to 45,000 is the maximum to 25,000. They have a 6x6 a square. So to make it the minimum 25,000. 25,000 cabbages. Cabbage more. They're about 40 to 60 bob. Yeah. Only 40. That's 4 times 25,000. That's 1 million.
within 3 months 3 months 1 acre ekapeji ye omanye kucha tutebe kwenye simeka kwenda about 200,000 so what if I have 800,000 yani turengereri in a way amari mayete Nyamira turanya beke abe so na agambire na Bible and they have received it Abigael by the way they are ready to support us ekina ngego yoto omo tayo senge Abigael by the way ote binga kayimole banga mwachakire bai kweto nyini yani numonyore batere chintetera abande batero bo twamaremo ngoba tebinga boni ngambata tubata mu motanista nelinga tokende tene chikura cha uni ebijana mbire bitara private we kuna no timogirango timaitinga kose bara ibe bali bande kete bali kono timogirango banya okote kero bai namba yako timogirango nebo bawakele shida by the way banya bwa history nebwate shida sana nebo gambi bono timogirango byayo bijana mbire so bali comfortable sana lakini kitu masaba kuri na West Mogirango asengo West Mogirango eke maana oma torige West Mogirango etown ingayere etown West Mogirango orige ride shida ya West Mogirango ni yaya kore gure na mbiro lakini mimi nyokelete chibesi serikali whatever hivyo na kingo kweresa etown ingayere West Mogirango the former senator Yori Mong'are Okonga Yarwit West Mogirango the current senator Okonga Mugininga Yakuru ono kire West Mogirango chise abantu buna ba professor Marwanga no bakuru the babo yonde babo kebaso manyono mate West Mogirango mora kebaso ngumbonya matuta Yarwit bona abantu abonse pikere bakinire so mugambi mbasare TV jana ebijana ibono bana ruko seru ba West Mogirango banje tebese so ngote chi initiative cha Nyamira ne chinyinge sana West Mogirango lakini muntu aguchaka initiative inde nemune manyekani achikongusere chibese kuruzo mwana siasa abana siasa abacha baba achiri bubere ono ngubori ebijana baise kwerengerera bya chiri bubere okunya kuri osero sigento kirago kore unabona initiative we are looking at millions not through politicians millions through our own startups na kitoko ikaranza ntwa abanyene tutumie brains chitwaire torosti million cheito oyona mutetige ndogete tubwate project ya rukuna two hand project ya rose tuguno monto oyo the current MP ya Kitutu Masaba Engoko had a two hand project no monto gete they were giving hands to people agocha bwa monte Engoko amate inego sarara to ebichuchu enu sutikara nebinde nengo keritikara ebichuchu ebiyagu naenda bwe timu yende by the time Engoko by the yako buli chikura twanyorete nengoko yeire chingoko kero monte se constituency baka karukwe Engoko warori igo chingo Engoko maite boninga 1500 Engoko 1500 onye kaita abantu a constituency ngimejine chingoko chechibesire ngarwete wansere chingoko ibere ngo sentuen project ngagere community na chagete ne chingoko ibere chigasarara chimiri Johnsby igonti twikaransire intubune bijana bya Nyamira tutikore ko kune ku maite kungukuru ko kune ogo kune ku yani ukune kungorina for instance tikatutumia mangana yaba iseke I'm sorry to say omoiseke kere mumurago chikomo chesera ogo sangia kama teina nimbata gari ya sekretari nimbate gento gete mumuro mintono mosikari kwaro omoiseke oyu ocho so box esenge njarangere na bono ninje kune bunduki inje tari kune gari ebintu binebyo baadaye ocho nyono mumuro oyo jua kali yako la seketa mujenga kwaro lakini ikiro gutumiu ekine kintu kenze Nyamira ebijane binge banjire gutumika nechi politician unabona go swap WhatsApp iga kwanyora nabone omuntu naro ikaransite igasi eno kunyagotoro kina geteni no mugambi geteni tesukuru getakora iga bono nkikyakora chinsi echanga wento ko swap freelancing
aros chiribu 10 tikakanye 2027 nere sokine chiribu 10 by the way ugo chibanga buya kere because freelancing in a week na bakros chiribu 10 aya maraita generator na arikire paka abantu abanyagitari iki project kurumaju abagocha bato achi accounting chiro bagirete mu maite binte oise kuri kabiya in a month you can make up to 100,000 ono wasange umuntu riba akora ibintu bunebi oiri chiri bubere no mo na geteni ono geteni yakonya kurali geteni ande ko 20 na geteni tai koira by the time amba tebe round yembari koira bono bakonya ko barali baguchiri babarali baguchiri bubere wama gusange bono umuntu bunenje kibese cyane ngento akoraki korosi eka 2027 ningwe soki maro kyabantu chinguru cyane bachaka no muntu ne project yo muntu yani ntutwe kabanyentu kwita tikatutike kurali abantu ababanene tikatwe soki ntu abanyene tuimokereri chi initiative ne cha uru soime lakini nago kiresani initiative yetu by the way we are 1 month old only we are 1800 2 weeks ina renge kaiga twarenge 1200 iga abantu ba mentre 600 abantu mbagenda to kwementa abayibori bachakire kwe soki gotokonya muna boni gachi project yitoko chikotokote abantu baho chikoto ebintu byaboza tuchakire ebitungumba ready kuru obuyo bari ready ko obuyo ne bwa chombe to gutumia obuyo ne bwa chombe bari wote na igari nerali nabo chokoreki pick up nera mwatumia ko yobuyo nara goteba no kero murata kama butakoraki to abuna abayibori tari bana siasa ari turakonyeke lakini boni we are in 2024 siasa ikare 2027 tuchake korengereri siasa boniga Nyamira itesere abegutikira ko bayigo na indenta itengo nyori na Nyamira siarenge 2013 nwere boniga toko ngaina Nyamira siarenge 2013 nwere boniga terasuka pi kosie para njuma etana iburu twari bogechora para nere kurumiruka kere rumiruka yacha marindi yatirimbo kasironge sito yenda makairo kuruma kairo yenda bosiango nenye kitari enene level 3 yaru bosiango yenda gesima yenda sotik yenda Nairobi pare ne rafroad kuna iburu tupaka boni ntebi the bitterness ingo igukorigirie pare maitene ne highway ya national government ikemine tumo bungo ito nawe ento koreka atie pare yebe kuki ebe kwirang karo kwenda sobo charity nguru usanga chipara chabe chirosiri naende ngo barotora se TV lakini kero ko chase ito gusanga no mubungo ito bene se TV tai korokana tamanye kaneti west mogire oyagonya goteigoro ya kiharu haute igoro ya kiharu constituency singe MP ya kiharu ngorokana ara se TV ngo kwana no parliament naende kero kwenda so wa maendeleo ngo kwane kanali ono kero ko chase ito chipara nchiyo chipara buna charenga na buchire nturatikana mangana ya county government aba bunge baita abanyene egasi yabono gwaka tuchikura kere chikura chirina impeach gashagwa no wabari lakini kere to kwana ki what do we need in Nyamira county jusimwa romo governor itago saboro bago akubori gune president ikimutaita watebana turo bago watebana to kitchen Liba tebana kipara nere kurumiruka iweta sironga egenda makairo ende busiango ende gesima ende Nairobi ewende ko Urebe highway ine bintu wende ko kwa kwana ene chi discussion wantu kwenda ali parliament batebana ki barikiri umontaite bill yotebana all those constituencies sera develop na chiro chirikiri kusimwa romo the opposition leader oibono toto no rosire na siasa Raila Odinga bakabwata ne president bakairero ni gosenkuru China ene speculation toko iko mbando ukwana baleguru ya 40 billion chikairu chon speech kenda Mount Kenya goseneke mai inki aba MP base toga iga batabwata ne chibesi na chiro chijo Gusii chitokonye kwani kirensa oteto na Ruto romo lidio konya kwena chibese gosiago sinese ngencho bari ba Mount Kenya bakurwanira chibese chendo the same
Ikirango endanga mama se bagotera mutrumesi. Anga na so Shadrack. Who is the Societe General? I know him. He is the former MP. Kitumasaba. Maneno maite pare korubiro ngoti so era fraud. Na ndeni abetoka for the last 5 years. Boni yapakakale serikali. Kotebi omo president ngatobekere pare. Tobekere rami. Mutrumesi. Eso ekorubiro ngo eso mutrumesi ende bonyama ebwate kemera eso kemate negasi enene. Ne problem nere Nyamira yogomo. In terms of even leadership. Mete somo aba osieto bwate nyanda mwamu. Embe. Lakini ende jana paka toke kole. Ezenga njonga ntoko taka komenya uyima bwe lwetwa amenyereta. Okonya oranga ntati no ninka gali na mama bali kukwana nango yani. Inta ngabona entity ngwane tikase njani. Ekimbaka kiere. Inta tinga bono na ibuete Steve Mwaka akora mikanga bakaranga ku parliament. Nganya nyaliba kagenda weka ngakabatika akajosa be university ali kyabanya is long takete ikiaba why ikiaba buli abagambe abatachakira bachake no bomo batoro kyomaite na butoko ibe lakini nye basi niru ndungo bolo kutolenga tubono ndo somete ndo bali nyanda amwe ndo takete wo chamo no west mugirambo against 24Directed. We have known for 2 months again now. 2 months. But the way to 24Directed is more better off than me apa ibuli baito. Inta tuono eba kunya kulwananga akini problem enye neringa ngikero monta kembe TVS. Tima etinga into abana tu akinde tegese. Kabisa ngeringa tokona twasabugo. Ngikero boli baito babato alenya ndamwamu abatete bandi bapigisi versions pi bachibeke mufuko akolde bito bya. Kwani nyanda ekayima ngana yawe ngitenyorera te upuntu Kango puntu ile nga ituna abana bamuto chamo tokole gendeke lakini kende kombo kingelinga etjana bya Nyamira byose yamu kero kwa na kijana kende yonse yo hota binga intwe rero chamo to chinji Nyamira yaito erabe egere to iranenga tuke para bara hero binango te mama tokwa na Nairobi gari omonte gaza para Nairobi o balwa por industria o mine tuweza wakanuta 20,000 abwe nyumba nero lakini iso kweli na Gusii mwenechi afukado joka ebitungu ebyo yateba chi ngoko omo ngwana no meteka kibiya kande binga igento ngiri mutarabundu amabere ne otrexana elita is about 8 bob what nenyo ngombe ya mungi 200,000 of course ya bela chikobe shida lakini as time goes by toma yete unyi to promise ya ndonga even do to go in place because to go chakira kama yete kele ngendo go chakira nene go chakira ngo mwana abo chaka bitangani o nyombe ukagabu kumanya akora ki wo kimara kina auto ngero weso buyi ko gaba kole myaka ebere utake kule mukarango wale to mukarango kabisa bueno that's how to go chaka is the time to go chakwana na ne chombeji to the youths eyute ya mona etwale a unity ye ngombe ngombe korwe elite ya machinga bajezi kula about 15 liters times 8 that's about 3,000 per day times 1 month that's about 90,000 10,000 so inga na haruna Nairobi ya jameni usi hapa Nairobi ya to ya ko gara Nyamira to tiye utamanya Nyamira ngo ya danga uso ndina kwa the meeting lakini nkota so ntakire so kesi kondi ali pere ko liye network obuno uso ko bonesa uso ko bonno bonge maiten network kon likenare go so na so mete Kisii school okay fact ina na cheke no maiten na travel butuko na ikasa 10 na naika igesi nenda Kisii school bampokea ba ginyora buno murai kerenare ngi yanginyori kenare nge form 1 form 2 form 3 form 4 kiragirina form 4C twarenge very notorious abantu bari barigotana baro bakuru Nairobi bandi batabakuru Nakuru abandi batabakuru Kisiga njebono nakatere nguru Mombasa temte yonte tena Nyamira nguru kemaene bama tena Mombasa paka naga kwandege Swahili kya Mombasa I have relatives in Mombasa na ende na chete ngarama nyonwe na akametinye tatuiga kabisa ngapiki ebintu mbira amariete na leto kwa nali unabona libagote andengo goteba
pojo ibaria negote ana pojo ebintu buna mahamri bono ngachaka gutumia tamsi yabanda baganjana sengurungai tinde tikobotene sengurunziro ngari sama toboria gwakwe esengenjo nale kobwa by the gutwala some guilt na ngiye kogere ndutuko yiburu asange bunaga lakini bono kena ike university I was also a student leader acha ku realize in some things you have to fight for them. The first thing you went to know accept where you come from. Wesikuri gyomura yukuru kuna Barack Obama or USA, he is a former president. Obama gendeke Tanzania la kanone kirarenge senator no recognize esa kareteki esa arwete na arwete ari Kenya aga kabisa aga chaka kwani abantu akaboro kyobwama abasongo bakamanya no muntu yo nabarwete asataka lakini bono nabarire digokoraki ko make a change. Those are some of the things chirete slogan iri Obama kuna yes we can ekagero Obama akachakobaki akachakobe president kabisa oniga ndeti gotana ndete kobe president lakini through unyi to realize na chida nchire Nyamira echitekire ko change kwamba ori na kikage tukarunye jamhuri tukaira naga jamhuri terimbe is a good platform lakini mono keto nyirigireti tukanyorana bintu tete gukora boniga eshida nerenka kwanye kuigo mundu ahote ina agenda ko chande tiga jamhuri era agenda tukaira na megeso unyi ebintu nebinge sana tete korekebisha nebintu ebiteto monteru sometime you have to give everything to it including time tete ko ya chinsa chito number 2 chinguru chichonse bitu bwatu tete ko chia wena kabesa kali yakasimbwate wen James yabwate wen bali band leaders twaba ikaranziri people are ready to give everything to make sure Nyamira ya change. I'm telling you in the next 5 years wetere vijana you see a different Nyamira na ende no Kisii eta change ti ndo china pakato jiko eke maen because right now I was showing engineer here you know I'm a mechanical and production engineer lakini I've done what you call urban planning as a not side hustle, side course. Na mochorere map ya the new Nyamira city. Nganyirokana eto kunyurukana silent city. Esengencho tunyebegete kabege kando ye highway. Na kitogo change Nyamira be silent city. Number 1 ali police station. Police station ine ntambe. Chinyomba chinechi nyinge. Mali toko molegento kutoko Nyanchama ebe ku plaza. Chiplaza ye munyero ko Mariba plaza omwega plaza chiplaza cy'abantu bachibabeke byasara chiskuru chibe kumabo chikole chibe kumabo etauni irigoke aya toira nemiruka muino miruka center muino ese Kisumu highway yere ku Kisumu echetenga bwankisi yegocha na etukuri na migori echete teje tikisi in fact teje tikisi migori echete ali sente gento kubekurire gento kurukune bypass kwarori to bekure bypass gari ekoroki na bono there's a new development go Nyamira tari yo mobago tari esabe ene to bekire nenchere chitego Nyamira kero kuru Kisumu is a city is a recognized city a city should join another major town bono Nyamira teri ko recognized as a major town esengencho paranchi yo chicheto as a major town tutware bypass chete Nyamira ende Nairobi igoma ete city ya koreki egoki abantu bako Nairobi tairasima betere Kisii bamai kwenda Kisumu tikabete Nyamira bendarari Kisumu igoma ite twaigwire Nyamira aya namba 2 tokurusi administration iki nyinge Nyamira ari tobeke chiskuru tobeke chi industry ari tobeke industry nene ya textile montari kombona tokobeka textile ndubwatiro raw materials matine byasara bindi tokoigora ekogera abantu batware chi truck bachaka transport raw materials ocha Nyamira kwarori one single industry nabona ari Eldoret tubwatike industry kuna Rivertex na current internship Rivertex has employed about more than 10,000 employees. 10,000 employees.
esenge njaba kaka bagotire ndimba gwachigese ne bari tairi igotezo kubika industry ya textile Nyamira I project na batura twari more than 10,000 youths banyamira bakoraki bakonyore gas kwarere ntebingo abantu mbalinga barachake bono gutravel ku Kisii bachinyamira bakore gas kwarere that is the projection we want to give toira ne kuyo natali esenge nje highway chite Kisii bono tokonyora Kisii Chemo City engai tunonye maite naenda alikona tene tobeke bypass tobeke roundabout yari ekorokia abantu nango swaturari Nyamira ari bono kuna tene tokobeka nwene ma enini tokobeka big map ye Ndizi toro sigento kengari Ndizi litokeri nene toribeke para na bono Mombasa kero kwenda kwa Chinchogu ebintu by'Chinchogu bibekire tobeke na intwini ite ekorokia our cultural heritage tubate a cultural heritage tuira na Nyamira tubeke no ne hotel chingia tubeke no ne swimming pool esa abantu bakuri relax twari recreational center ebina bintu biragire Nyamira kinge lakini bono riba given the bikorosi ubu abana siasa begasi abono kunya kuri kibesa abatiri ko balaumu because abantu ngona umuntu number 1 abagaka bagotire kendo barengerete na abachukuru bago cyo gutwara kibesa oikaba tware stress iyo nabone igatokoreto omuntu bu myaka 70 omobo gambio buyina nere governor o expect achake okorengerira kamaete na jibesa tumiyete che campaign nini ogotire ngo kwagochi oikaira n'ibintu ebi abange familia lakini imagine nguturabe ko mwigabe governor maito mwiga korenge ateno muninte kere kwira ne kiruge ke myaka nge mara kabiri gatatu oikakora maendeleo number 2 mwiga na maite bijana binde boni goto ndina bagakamo kotesa kabare nera bangina no bakotesa kare to kubika ne vijana omwega boni ge vijana amanyete te kubika ne vijana tatu mwa bamaite kwarori ono kere e vijana to abere chinguru nene se biruke nabago chikuria laizi bantu kibago konya nabago chikuria laizi bantu kibago konya ndizimchiu maite ngere ngoja na yako sana maite ko nemere ku Kisumu na ko Kisii tango ku Kisumu na yanga banyana ko Nyamira ku Kisumu era ngesa ko Nyamira omini no mo ngere ko Nairobi yate ke irete Nyamira ama Kisumu so hizo twali hivi ekuru gali Kericho gali Konge ebwatani ya Kericho ewe ebwatani Kisumu nini ngema te azo Nairobi abanta banke bakwa wetaka na junctions are among the things chikogera e town yakala yaki tu chi bypass yani ngekogera kafana ya chete koli university kyabo nyoru about kubeka a new foundation and take for the next 10 years osento nyerora mbali ke kwenda Nyamira level 6 is level 6 level 5 because in Italy banyebekebe a teaching and a referral hospital because KMTC no era kando no ku improve KMTC ali or else KMTC banyire sana because Nyamira town as a Kisii campus ya lenge Kisii campus Nyamira branch yona kene ngeyo chiro kachoka chiro masomo tayo ke na bote monta kon tenga na to was power management kwa vijana pia Nyamira bila management fast tene so if we to is korigere we consider to develop those parts to manya imagine kubeke university Nyamira town ngake town ile because abanafunzi mpaka bamenyo abantu bakaba invest babeke chi rentals okonyora ngana abantu maite ngokocha okumingane maite Nyamira county e wifi ero naye mungageteresa idie governor e wifi nero kwani wifi te Nyamira ate bintu mbire monto kule monto ta kule wifi ta kule rutato bekere nyae ne wifi no e wifi go twale wifi you are a software engineer we katore chinano station tore chi receiver chire powerful booster ne Nyamira arunene so meaning don't even have a wifi there's no wifi in Nyamira not only wifi kero kolikereri we don't have wifi to bwat Nyamira kande to chora so gate ezinale what might take kabera kale ne yeti mbamba kabone ile building area Nyamira se governor menyeteli yoka ali no DC ali governor ali no DC o governor building ya governor tera era na ne karo chakira kwa gache binde bingasa tuta focus ne gente kemo
In short, what it means, Nyamira nebwate obolemeru bwokorengereria asaba gambi. Baise kwamwa ba mwanga utekereza no utumike vijana. Vijana bile ngo tinaiwe sana. Vijana yo utumeku kwa ushiringi 300 lituko. Kwanya ko text. Kwanya ko forward message nga. Wate banga giteni for governor. Ole somebody for MP. Omuntu ayikaranserete itukorigema. Sitetea okotolentera bagaka baje kototebi nganki barato kole. Abagaka batwa from my way back in the siasa kindi high school. Siasa national ziko 2013 ninyo lete to babo that time nalina titiriroba timotosire na liroba to ngiliroba because no na to MP after case Nyambati case intelligence about 2011 Musacha Nyambati and imagine these people never did anything nobody 2790 that's 15 years down the line na 27 nobody geti mbabo te vijana byabo gakito at least lengereriamo because by ira never karanzi because into monde sure ekijana Nyambati ekera kole buya kwa Nyambati eka vijana kiati moto buzire kira kole buya kwa pia watu vijana baira ne maega watu miaka bae vijana miaka 45 etano tu etano 5 I promise you 5 years after 5 years bacha tenge vijana kutoa mwasa bedeli bagere tu abaira na basi niru moto tigere onye tete lakini ngotenga baita ekini kuno yateba 2027 Nyamira lazima change. I'm telling you, I've been talking to youths na kwanda youths yabange sana. This is the time which korib jane binge pi biko tena siasa. Wansere CMC turu CMC to CMP. Already nimbata abantu bakwanirange sita ebijana amanyete batete kuboryo bwo MP. Nimbata ebijana bitatu bya kwandere yo kuboryo bwo gavana. Boni nganturu chibijana bikunya gwesoka bitete kuboryo bwo senator. Okay. Wa msie bali kose more than 20. Okay, tianganchire ndasoma chi message chirega ya sensemeri ya YouTube ando chenga pastor yanga batabanga Nyamira must be noble county. We are praying for you unye Nyamira power atabanga Saumwenga I love your wisdom atanga piga pa Mayaka atanga our prayers for Nyamira youths is not in vain. Ekalondo chenga Sylvia Minda atabanga good work James Mayaka and Lawrence we love you we must bring change to Nyamira. Engineer Hesbon Mtafiti natanga happy to see you Lawrence and my brother Omwenga dochenga chinjine chikalekoro chinyingi sana chinjini tubwati chinyingi we have a lot of engineers Vincent Mayagi batabanga good vision watching live from Kisumu ekanodoche sensemeri ya Facebook on Ndizi TV News Digital Ezra Nyabuti agency sawatabanga live from Muranga atanga big up sana seniors unyi waigo Miki Hamza atanga watching live from Eldoret Sara Sarange big ups unyi Lydia Nyavoke Koronyansake ya Nyamira County atanga nikondani wapi Plan B Hilary Elijah Ocharo William na Rina Nienengo Isaac Ndovigidio na watanga big up men Dr. Isaac Ndivi PhD Vincent Omayaya tang good job watanga turn up the vision watching live from Kisumu Mama Kiruba watanga ya great ideas indeed that can raise Nyamira Geoffrey Mwamburi George Jasper Tabanga engineers your dreams are good together we can as Nyamira Ekalando chenga Daya Fred Shasha atanga big shout out to you Kisii flag hostess atanga you all are great men Ekalando chevo igo ensemeri ya Mwamburi atabanga kazi nzuri kwa those young men atanga nogenda tukubati umurubiri kura sensemeri ya Nairobi Ocharo William Kurwa sensi Kisii no ale achinga kindu chinga every bitu byatumenye kirikegima Lawrence totebingo kerekende abasaimbaro bakuriye tkorwa sensemeri ya Nyamira maybe ningi keribaga niri otwara irindi babasoa initiative ye osikyombeke ya unyi. Okay. Ekere twaringeretie program yeto tukarana tsetu ku empower. Our vision is to empower. Esege songo. Ku empower no ko achinguru. Ko unite. This is another aspect. Na uplift. Uplift no go kini. Okay. Youth wants people Nyamira. Tukarigiri tukareke maene to we are starting from scratch. Lakini ntobeke TV kwazo binde erinde gosuya youth and yonse gocha
singi jutwari kitu kana youth ba Nyamira babwati chi talent aho lakini naende chi shida ne chinyinge chiro number 1 tuka scrap off amangana registration fee tukatana kuswa se unyi nayo ramwe ntutwarusi amangana ya registration fee because nturi gase okurira etoro okoraki weking iko youth onde bwensi ori ready tokumuza bacha tos asoe na into tokonya nebirengereri tokini Nyamira yeto lakini ariko te yabantu na emiaka yetire etores chingewo emiaka yonspi ebijane binge etores chingewo tokonya gokoraki tokonya kuruba chinsukuru es chingewo nakiyeko gara ntori gokina tokonya kurigeria nganga ntori gokina one bijane byonspi to abaire freedom bajonye initiative etware chinguru tiga barusichanga batumero cheme bakontimbu basweme barusingonyo ntubono to abaire platform na baranje baswe lakini mbale bali abakongo especially bali bakolere gento kuna brainwashing abuna butokunya kusomikira lituko nabono ne Saturday chikansango chinde chinyinge sana jukwanira abantu igoro ya the power ya into youth go chama Sunday nende ngore boyiko kurwa Monday Tuesday tutaka gonjuka na school to abantu success card kuza nere cyana bere biguki tubata igoro ya inki turakore tuchenji Nyamira yeto if we come together right now ndo nyindi twachagite mapema angaboni we are somewhere else tika tweru into 20p to chamo to kin Nyamira yeto yes atmetie ngai moikere so fast and semo iyogora iwa unyi mwabere mo bakoro chori bana ngura iboni to katwara constitution by the tree ya time ndo maite to amete we are democratic way tutagete ngendo mbere to Gusii yeto one is greedy two is dictatorship even ndo biwoite initiative for the answer so to kachaka na constitution to kanda go pa maite kwa mate history kuna kwanza na first reading, second reading, third committee stage, all of this. Pake kaira. Members na banya roast. Talento. Kiloma itekwa na reading mpaka yake wewe kura. Kwa members banya roast kama constitution. Mimi tunasonya elections. Boni yeto yende na application ya members ye inga ite kwera yaro. So we are representation ya itonga kire. Ndo what the board members, ndo what the executive. The executive no to what the chairman, assistant chairman, treasurer, project manager, the councillor, ndo what the youth representative, women representative, sekjen, what the sekjen, ndo what to marginalize the community. Bantu wote iko nyara. Ndo what the 20 ward representatives. Into the representation from all across the county. 20 ward representatives, one from each ward. So one after that election should happen in constituency levels. The word tinanji yoko tumasaba na West Mong'are then tokende borabu na North Mong'are. So one again tokende tena application. Maybe you must naire otara ama otranya la apply. Otama itinga kya apply. Otorolere rotete otwene kyombe gate. Tokuruyangu de tore namba auto text. Tomo echinga ke before atarafunga ku apply because ngo to akatore elections toko cha election toko na representation the next no authority certificate to authority certificate to take roll out the project that what I will again tungere mente ga bikeyo most students ba ni mira boni ba university to wangu le university to na kwa bala mate leadership ntena biro wala sana I have been brana quality form na Nairobi na chaka wasomi to wasomi nga raise up to being a deputy principal na ndo mkega so you think na ka so mi ukere nkakinga delegation of duty is one form of leadership so kwa university na kwa nyora saying no watu moto ora konye okonya o delegate duty nga kale kasi so ni kodele kwa ndeko university to because our university na kwa abana baitwa university ba kumya sana okonya ba kwa ndonga kuinama ba kuinama particularly university ni kwa watu bole monka oiso tingo mulenga tulikira ne toko togosimekere okonya ranga to kuinama
kwanyori lebe so no to kuba encouraging university student by the way if they come they will get because barabara university lakini by bako akole gas ni because into to ate chenga lindo gojo kala kende yose because ndobuga tebese try wana walo ndobuga tebese ngojo sera mo onye watu wole eto kweta asili je ino twarangirie bijana onye bitanga bijana ebi twaje twale onye tai yanga iketo kubate ito ngoto oli tukomia tatu uzi otomia tatu abali mo kondo baba lwendati twakora twasimekamo byale ndwamo okugeza twagesa twenda tuoniamo twamanya wata banganga twatereke twachagete tokuba na so ndo kwenso obete involved nyole eba epande yae in a very accountable way Nende byatenjorire tenko ekidai kaibere kyo moelio okwane no mwanchu moligeria waigwena ne namba yesime. Okay. Umwanchu marigania. Ritangani kabisa. Nataka komente point ya. Egento kiagere tukarete constitution. Ebyombe binge bigo chaka. Ogusangire kirense manune ekibese bago chaka kurwa. Ntubone style to design ye structure ito. Ebwate legal formalities echichiko gara nwene chi structure chetu nwene chia financial structures chibi na systematic order igobono nturi kuchukutwara wetana sengenje yo ina bintu bingina rabi wate chi desema ngane ye chi initiative each number 2 ayo tutegerete oni geturigiriti county itu ya Nyamira yararire wese konyebwe kanechi county chinde chonspi since devolution ya targeting 2013 Nyamira to yangire koboka ni ntutu achire school to iri chinguru to abere Moses to iri keboko ningi tutachiramu turusi abantu ba Nyamira kuru Misiri tubaire Canaan kosa batochamo tobebona Moses tobebona babo Joshua turusi abantu ba Nyamira kuru Misiri tubaire Canaan kabisa yamana ina nabone namba yesime namba ya yesime 07 94 66 28 97 okay yes sana leli yawa nje bono konya ngotebi umwachuri otegerana kirona chake nabatebinga isinyuma chakwana bamulita kwate Nyamira yani boniga ma yakora na chombe chibati maji tuwe to kwana boka nenga kitukire to cham bune byane bya Nyamira tuwo to nyorenga twa chenchiri Nyamira ito at least nwena yekerola segete ogwa kirege kubanga Nyamira ngokaraki Nyamira ngoro onyorenga the only thing era change enseye n'ibijana tokurenda gutegemeanga abale bayitomba to change mambi yaito aste bago to change abanabo bali muntu ogonte binga noake bunderangi onyeroke naniri wale tokunyara ebundeli bado ne bundeli abala ya to abena barabo bocha nemba bocha ko 27 ko babo Timothy Gusii babo Nyampati babo Kemoni babo Cherusha Mumanyi abonsi batali 2027 bayirolele na to bana inde bado bali ndo barache akini nto basomi mbabuli mbali wachiko bono bataki tunyolenga to ebijana to chamu to bwata no koboko to scam ento de manya unity is strength na ndo ko Gusii no muntu wakitoko obomo injigal semete ke mu Gusii ogese bingo so intune bijana be Gusii to chamu tunyolenga to askri Nyamira yaito yagendereire at least nero auta bangele atasiesta nyolenga ya okire Nyamira be 24/7 economy tutwale milimani ya Nyamira tutwale Lavington ya Nyamira tutwale Runda Nyamira tutwale Kireresho tutwale Karen Nyamira town yene ngobe mpimo go chakama Karen Nyamira ko tamanya Nyamira mugaba na chitoko tigato bege kibiri ngoni bade milimani to bege milimani ya benene so boye ibucha gali tutene Lavington bege Runda benese ya mwe kabisa aina lo ngote aba abantu bategerera ndemba ine ndembe munso kutegerera lakini munyolenga Nyamira lazima baleki ekine kesinge registering koramu by the way I never been a failure I'm a certified software engineer okuminga naso meta masomo ya nchikunya tuta Nairobi to ina to kwanyanga
Okay, biyamana sana so wekera nasi studio naboiga kuruba semi baino gocha so mwancho muriyere biyamana sana mwancho muriyere yakwa bere ko gusanga na into kore mbambiyari ngengia wekera bone gato ikire o mwaeli obukumurikira umurobiri wensaki abana mambya tomera neli twaria angio Friday astra vetura tugusanga so bwamo biyamana sana gocha se job maangi oyo bakago twali bagalia bene gusanga na bageni baito ase studio naboiga Abigael Nyanchama yene kebuna chibicha neliogi ryagukira sole asinjira ibintu bederi tukolere tuguchingira mazingira de kurato manyingo gaimo guchingira mazingira tukayocho zibekemete dere twa mwana Nyamira togochi tatengende nsime komotari sija muri grounds nganyandro go somuntu na jambwate ukibona tukore ne chingu sometimes abo ngo yadare Kisii na tusime komotaya okay maite enaacha nesese butuko ama esese nechi business yengi sana. I do sell dogs. Esese yamekwenda at about even 85,000 after 2 years. Naacha nesese na nanyitika Kisii school. Gobona otogo cyari tusime komote tumanye ko ruo tusoke nesese. Tusoke nesese. Biyabana sana mwancho muriyeri reterene kerubo Frida twara oburyeria obyabali mutaraende gasi matenga eholde ino nengiyere kegima ogendra kubwatia omorobilio emirobili ndego cha emigeta seni kia Ndizi TV.